Image PAODAM yengbir bas kwai kibikpo tum kuma norem tramnok sebolina ngasigi maru pau pijari Chief Minister N Biren pham thadok payaroi Chief Minister ama oina mating phudona thabak tawdabani haibagi mafam kayada miyamna khongjang sangshin khre Congress lusingba Rahul Gandhi na moirang setuna red camps da leiba inmate singa unaduna wariwa taisana khre relief camp singda leptuna mating pangnari loinana Delegate Chief Minister Arvind Kejriwal na Prime Minister Narendra Modi ki degree ki matang da hangkiba petition ama Gujarat High Court na July 3 ta hearing sathar gani hojik mapung ba pau lobi da si Manipur thok liba irang si lenga kasina control tawjaba ngamdre Chief Minister pham thadok lagani haibagi pau miyam na phangbadagi ngasi tongan ba maike degi lakba ima ibel mera paibi amadi miyam na Chief Minister pham thadok pa yaroi haina kholau kya lauduna Chief Minister na governor da resignation letter patient ba lakataba lambi thingduna khongjang sangshin khre ngasi thilpung anirom taba matamda Manipur ki Chief Minister N Birena Manipur ki governor Anusuya Uiki da mahaki Chief Minister pham ase resign tawjarage haina resignation letter bisagani haibagi pau miyam na tabadagi haunur ba tawduna yamlaba miyam na Imphal Mayol oira governor mamang Chief Minister Secretariat mamang amadi Nupilan complex lambi gi paring amadi akoibada lambi thingba imai bil singna lambi da phamjin ba amadi tumduna Chief Minister lakataba lambi da athingba thamki nungthil pung ani ga militarom tarak padar Chief Minister N Birena atopa cabinet minister amadi MLA kaya yauna governor Chief Minister gi resignation letter peshinaba tholakhi maduda yamlaba miyam aduna Chief Minister gi gari mamangda tumduna Chief Minister pham thadok labadi miyam pomba suicide tawgani haibagi chapchawa firep ka loinana lambi thik thatki miyam gi iho aduda cabinet minister MLA amadi Chief Minister masag na gari dagi kumtharktuna miyam gi apamba kholao adu thaki madugi matung Chief Minister na mahaki bangloda sangduna leiringai serakta yamlaba miyamna get mamangda phamduna Chief Minister governor gida sattanaba thengkhe tanja sida cabinet minister kaya tholaktuna miyam gi kholao amadi apamba du khangbadagi MLA amadi cabinet minister singna Chief Minister gi pham thadoktanaba wafam kaya Chief Minister da phongdokpadagi pham thadokpagi phirep adu handokle haibu wafam lauthokke loinana Chief Minister na governor da peshinaba sem sakiba resignation letter adu Minister Susindrona miyam tanaba pathoklaba matung ima singda sinaraga miyam mamangda segai hanki adumapu resignation letter adu segai rabasu narolda tholak governor da atopa resignation letter pisin khigadra haibagi singnaba miyam da leibana miyamna makhata na Chief Minister tholakpa yaba lambi singda athingba thamki hairi ngasi miyamna Chief Minister pham tharok pa yaro haina sangshin kiba khongjang aduda lalmarta Chief Minister pham tharok pa yaroi imalup kaya amadi lusingbi kaya na Chief Minister gi namuk lepli pham tharok gi mauta Chief Minister amagi thongna lingjen mating phudoktuna Manipur kallu praja miyamna Manipur gi maitei phuruk gi namak leplaga lusingba amana karigi mai leiduna sen ga doribano we want Biren hybrid singba kolau kayasu lauki Manipur gi siraba tanja asida Manipur Chief Minister pham tharok payaro haina Kaksing Kaithilda miyamna su kholau laukhre Kaksing Bazaar Business Welfare Association KBBW and Lusinduna Kaksing Kaithil gi potbai Phambi Singh Sintha leptuna Kaksing Kaithil gi ibuthong naholai laibungi mamang National Highway Chamga Kotha Eda miyamna leptuna Manipur Chief Minister pham tharok payaroi Manipuri apunbagi saktam kaiba yaroi haiba kholau sing lauke khongjang adugi matangda Kaksing Bazaar Business Welfare Association gi president Nomaitem Sanatomba Eli Sautona hai Manipuri mafam kayada kuki militant singna mitai micham miyamda nomai kapsinduna mitai kaya bu hatpiba lau suwa sangbada nomai kapsinduna aki khang pibiba amadi yum kai kaya mai tharuk piduna laifam lehendabagi lurba tanja asida Manipur lenga ki Chief Minister Nongthomba Birena pham tharuk yaroi Chief Minister ama oina mahaki chapchaba power du sinaduna chapchaba thabak lokhut piduna misam miyambu kuki militant singi makhutagi
कन्वीनब थबक लौखटपियु मिचम म्यामनसु चपचाबा थौदांग लौदुना चीफ मिनिस्टर गिदमक मतेंग पांगनि हाइनसु फोंदोके हौजिक असिगुम चीरब तंजासिदा फम थादोकपगी मौतुदा चीफ मिनिस्टर अमगी पावर सिजनदुना इमा लेबा मणिपुर असिबु कन्बियु हाइदुना मागी मफमदा अखोइना हन्नना हाइजरे फम थादोकप यारोय चीरब तंजानी अखोइ मणिपुर इचा खुदिमकुचु हुकीगी मखुतगी कन्बियु मागी पावर अमसुंग फंक्शन दो चप चाना सिनबियु अखोइ खुदिमंगना चीफ मिनिस्टर गिदमकता लेप्तुना लेरे मागी फंक्शन दो फजन सिजनबियु हाइदुना प्रजा अखोइ सेक्शन खुदिमकतागी चीफ मिनिस्टर की मफमदा अखोइ हन्नना लाउजरे हौजिक ओइरबा स्टेट असिगी चीरब ताफम असिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी एमएलए सिंह फम थादोकप यारोय कुकी मिलिटेंट सिंगी मथकता अकनबा एक्शन लौखटलु अमदी इंडिया लेंगाकना मणिपुर डिवाइड एंड रूल सानबा खुदकता लेपियो हाइबा डिमांड तवरदुना मफम कयादा मैरा पाइबी सिंगना खोंजंग संगसिनख्रे इम्फाल ईस्ट की यारिपोक टॉप सिंथा मथक लेकाय अपुनबा मैरा पाइबी लुपना सेंदुना लेकाय अदुगी नुपी मयामना खोंजंग संगसिनखे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी टॉप सिंथा मथक लेकाय मैरा पाइबी लुप की एडवाइजर नौरेम पिसक मचा कौबी अमना फोंदोकिबदा लेबा की चीरब मतम असिदा चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन चीफ मिनिस्टर की फम दगी रिजाइन तवगनी फम थादोकनी हाइबा वाफम असे लेकाय लमदम असिदा गी मैरा पाइबी सिंह अमदी मियामना याबा सुंगम ngमलोय लोयना एमएलए सिंह अमत्ता फम थादोकप यारोय कुकी मिलिटेंट सिंगी मथकता अकनबा एक्शन लौखटकदबनी मखोयदगी सु मणिपुरदगी मतम पुंबगी ओइना लौथोकदबनी मणिपुरदगी असम राइफल सिंह लौथोखिगदबनी अमदी मणिपुर की अपुनबगी शक्त मसेट अमा फाव कायबा यारोय मसिगिदमक मणिपुर की नुपी सिंह अकनबा एक्शन लौखटकनी अमदी लानथेंगनगनी हाइना फोंदोखि फोंजंग अदुदा चीफ मिनिस्टर की फम थादोकप यारोय कुकी मिलिटेंट सिंगी मथकता अकनबा एक्शन लौखटलो तानफम असिदा एमएलए अमता फम थादोकप यारोय इंडिया लेंगाकना मणिपुरदा डिवाइड एंड रूल सानबा खुदकता लेपियो अमदी लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा प्लेकार्ड सिंह सिनबखर लोइनना खोलाव सिंह सुलाउखे यारिपोक याम्बेम मैरा पाइबी लुप नसु सेंदुना ngase याम्बेम लाइमांग कम्युनिटी हॉल दा चीफ मिनिस्टर बिरेन अमदी एमएलए सिंह फम थादोकप यारोय हाइदुना वाकत खोंग संगसिनख्रे खोंजंग अदुदा याम्बेम मैरा पाइबी की लुसिंगबी मुटुम प्रेमा कौबी अमना हौजिकी इरांग मरक सिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी एमएलए सिंहना फम थादोकप हाइबसे याम्बेम की मियामना यानिंगदे हाइकी लोइनना वाकत खोंजंग अदुदा कुकी मिलिटेंट सिंगी मथकता अकनबा एक्शन लौखटलो मणिपुर एनआरसी सनहलु मणिपुर की सटम कायब यारोय चीफ मिनिस्टर फम थादोकप यारोय अमदी एमएलए अमतना तानफम मसिदा फम थादोकप यारोय हाइबा प्लेकार्ड सिंह सिनखिब लोइनना खोलाव सिंह सुलाउखे ngasi jiribamda leiba maira paibi lup tarukna manipur ki chief minister n biren pham tharokpa yaroi haina march rally ama baupara da leiba apunba jiribam maira paibi office tagi chatlaga irabot makhong koirba matungda jiribam bazar koiraga jiri ima kaithel da punduna manipur ki chief minister pham tharokpa yaroi manipur da president rule janhanba yaroi haina khongsat sathakre मार्शली असिगा मरी लेना AJMP की प्रेसिडेंट ए सुशीला ना हाई हौजिक मणिपुर की सीरब मतम मसिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना फम थादोकप यारोय मणिपुर तंगदु लैतादना लैरिबा से तंगदु लैतानबा अमदी शांतिदा थंबिनबा सरकार की पुनिंग सिंसिंजरी हाइना मान फोंदोके रैली अदुदा अपुन बजरीबाम मेरा पाइबी AJMP Women Association for Socio-Economic Development was said Jiri Ima Mera Paibi Apun Balup Jimpal Jiribam Women Association for Kanglei Park Women Welfare Organization of Kanglei Park Amadi Jiri Kaitel Saukhat Thorang Ima Lup Apunba na Redia da Saruk Yake Howjik Manipur Thok le Irang asi Laksin Bangamdre Haiduna Chief Minister Pham Tharokani Haibagi Pau Phangbadagi Lamlong Maikaida Yamlaba Ima Ibel Mera Paibi Amadi Club Singna Chief Minister Pham Tharokpa Yaroi Karigumba Pham Tharoklabadi Mai Thaduna Sijagani Haiba Phirepka Loinana Khongjang Sangsinkre Khongjang Loi Singi Maikaidagi Phongrokibada Manipurda Administration Ani Thokpa Yaningde Atuba Matamda Apunbagi Administration Chief Minister Sinabiyo Loinana Chief Minister Amoibagi Chapchaba Matik Magul Phongdoktuna Manipurda Hojik Thok Leba Kanunki Irang asi Atuba Matamda Lakshinaba Honabiyo Haiki Khongjang da Saruk Yakiba Singna Chief Minister Pham Tharokpa Yaroi Matang Sade Manipurda NRC Sanalu Kuki Militant Singa Taunari Sugi Agreement
हंदोकदबनी मणिपुर की असम राइफल्स लक्थो हाइवन सिंगबा कोलाव कया लाउखे मणिपुर की लुरब ताफम असिदा मणिपुर सिमिस्टर एनबीएम ना फन थादोकनी हायरकपा यानिंगदे हाइना ngasi मिफम मफम कयादा वाकत मिफम चत्थखिबगा लोइना सिमिस्टर फम थादोकपा यारोय मणिपुर की अपुनबै सकदम कायबा यारो हाइना कोलाव कया सुलाउखे ngasi अवांग लेकिन थबी द वार्ड नंबर 1 अमदे वार्ड नंबर 2 की मेरा पाइबी सिंगनसु चत्थक सिंह चत्थकी वाकत मिफम वार्ड नंबर 1 की मेरा पाइबी की सेक्रेटरी खुमुक्सम ओंगबी मिरांडा हाई सिमिस्टर बिरेना लूरब ताफम असिदा फम थादोकनब थौरांग तौरकपा असे मतम चादे मसिदा मियामना फम थादोकपा यारोय हाइबगी महाकना फम थादोकलरोय हारकपा से थागतली सिमिस्टर मियाम की इहुल खंगना थबक तवियो मणिपुर एनआरसी चनहनबियो अमदे मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायदनब होनबियो हाइकी नाकलमरोमदा खुराई पुठीबा लैकायदा अवांग सिंखई कनबा मेरा पाइबी अपुनबा लुमना चत्थखिबा वाकत मिफमदा खोंजंगलोय अमना फोंदोखिबदा मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन निक्थीना तौनबा मणिपुर की सिमिस्टर सेंटर शक्ति सिनबियो मणिपुर की लुरब तानफम असिदा सिमिस्टर फम थादोकपा यारोय कुकी मिलिटेंट सिंग गा सनरिबा सु अथुबदा हंदोकतबनी हाइके हौखिबा जुन की तांग तरुकता हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी लान पांगबा संखिबदगी थीबा खंगदना लैरिबा निंगथौखोंग वार्ड नंबर 5 दगी मैस्नाम मालेमगानबा सही कुनिथोय अपोकपी एम मोमोन निंगथौखोंग वार्ड नंबर 3 दगी गुरुमयुम बोनी शर्मा सही कुनिथोय अपोकपी रोमिता अमदी निंगथौखोंग वार्ड नंबर 6 दगी पुखरमबम अविनाश सही कुनिथोय अपोकपा पी थंबालसना हाइरिबा मियोय अहुमसी सीरबरा संगलिब्रा हाइबगी असुम्बा लंगला लंजिन पुथोकपियो हाइना निंगथौखोंग कैथेलदा ngasi इमुंग मनुंगी मियोय सिंगयावना मियामना वाकत मिफम फमख्रे यूनाइटेड वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी आर.के. तोमिसना देवीना फोंदोखिबदा लान पांगबा सतखिबा इचा अहुम नुमित मसिंग कुशिलकलबा फावबदा थीबा खंगदना लेकलिबा असिदा मरी लैनबा अथॉरिटीना अथुबा मतमदा मियोय अहुम असि सिरंबा तारबसु हिंगलंबा तारबसु इमुंग मनुंगी मियोयसिंग सिनेबियो हौखिबा मेगी तांग अहुमदगी चथरखिबा इरांग असिदा लेंगाक असिना वारिसिन पुरकनबा होनबगी महूता ngasi सिमिस्टरना फम थादोकलगे हायरकपा वाफम मियामना नोनिंगबा फावी असुकलुबा मतम असिदा फम थादोकपा मतम नत्ते सिमिस्टर रिजाइन तौबा मतम नत्ते इरांग असिगी वारिसिन पुरकलबा मतुंग मथौ तौबा ngamdaba लीडरसिंग मसाना रिजाइन तौखिबा दा प्रजाना नुंगाइतबा तौरोय मणिपुर की लैमाइदगी लैरिक अमा फावबा कुकी मिलिटेंट सिंग द पीबा यारोय हाइना आर.के. तोमिसना मखाताना फोंदोखि वाकत मिफम अदुगा मरी लेना हौजिक थोकलिबा लान असिदा लैखिद्रबा मियोय सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिन्ना लेप्तना अवाबसु फोंदोखि कांग्रेस के लुसिंगबा राहुल गांधी ngasi अयुक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग एसिदा चॉपरदा लाक्तुना मोइरांगदा हांगबा रिलीफ कैंप द लैबा इनमेट सिंगा हक्थेंगना वारी सानख्रे मांगना मोइरांगदा हेक थुंगलबगा मसिंग यामलबा सपोर्टर्स सिंगना माबु तराम ऑक्टुना मोइरांग कोंजेंगबमदा हांगलिबा रिलीफ कैंप की मियोय सिंगा उनखे कैंप अदुदा लैबा मियोय कयाना मखोइबु महौसागुमना मसागे युमदा तंगदु लैताना लैनबा होनबदा मतेंग पांगबिनबा हाइके राहुल गांधी नसु पांगपेबा मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखि तुंगदा मोइरांगी आईएनए कॉम्प्लेक्स दा चतुना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिटमदा लई सुखतुने काई खुमनब उठके अदुंग तुंगदा मोइरांग कॉलेज दा हांगबा रिलीफ कैंप तसु चतुना इनमेट सिंगसु उनदर वारी सानके कोंगसत अदुदा एक्स मिनिस्टर ओइबोबी सुनु केंद्र के एमएलए के रंजीत एमएलए टीएस लोकेश्वर एमएलए के मेघचंद्र अमदे मोइरांगी एक्स एमएलए पी सरचंद्रसु सरुक याखे मणिपुर में अहुमदगी हौदुना थोकलिबा कानून की इरांग असे ख्वाइदगी अकी तुजुनिंगाय ओइबा थौदोक अमनी हौजिक मणिपुर ख्वाइदगी मथौ तारिबा से शांति हंजिन हनबनी हाइने कांग्रेस की लुसिंगबा राहुल गांधी ने फोंदोखरे मणिपुर लाखिबा लोकसभा के एक्स मेंबर अमदी कांग्रेस लीडर ओइबा राहुल गांधी ना ngarang मणिपुर लाकलबा मतों तोंगान तोंगान मफम क्यादा चलुरगा ngasi मणिपुरी गवर्नर उनदुरबा मतुंगदा गवर्नर की गेट पाउंबिसिंग उनबा अमदा महांग मखा ताना हाई मांग मणिपुर लागलिबा से इरांग असिना मरम ओइरगा मियामना थेंगनरिबा अवा सेथेंग असि सरुक यावनी थोकलिबा थौदोक असि यामना अकीबा पोकबा थौदोक अमनी मसी मणिपुर की प्रजा खक्तगी नतना इंडिया पुंबगी ओइना नुंगाइतबा थौदोकनी मांगना रिलीफ कैंप सिंगदा चतुना तोंगान तोंगान कम्युनिटी क्या की मियोय सिंगा उनरुबगी मतुंग
inna relief camp singda basic amenities sing phagat hanba gi tangai phadaba adu thengnarakhi masi palib lenga kasina phagatna bo honaba mathau tai hingsa na karingba hiram amatada kanaba purakpa ngamloidaba maramna miyamna santi matokramna hajil hangadage haina khanba amadi honaba mathau tai masida mahaki maikei su angaba thakta mateng pangani haina phongdokhi. Everybody that we need peace. Peace is the most important. And my strong appeal to everyone that violence will not get anything from it. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving. Thank you. Please don't interrupt me. I am here. क्या कर रहे हो आप? कैमरा नीचे करो ना. Help in any way I can to bring peace to this state. I love all the people over there. Bishnupur district ki Moirang Kendra ki manung sanba thamna pokpi gi lokol da ngarang nung thil sarang na pung ani ga makhairom tabda san mari da noina kaplam le thamna pokpi maning khoiden tak lamyai da kuki militant singna noina kaplak padagi thamla pokpi ward number 6 da leba pi damu gi santaret ki manung da ahumna halakhidre marina noina palaga leiramle makhatana thamla pokpi gi birajo gi sandi ama pi dismani gi laba ama aduga ts rasandragi sandi ama puna saltrama thoi ki militant singna attack torok pada thamla pokpi khulda san mari khaktamak noina palmatung sanbu na thengna ki bani soktuna laklaba sangi mapu pi damuna tabu gi memda veterinary miyoi sing kauduna nongmai maru lokthokna ba hona ki adobo x-ray gumba ama kaptrabadi maru lokthokpa ngamloi haina phongdokki. State asida thokliba irang asiga mari laina Manipur da laiba nupi kaithel sing numit mangani tha lepagi khongjang adu ahong leite haina khwarmal kaithel phambi sing na ngasi su makhatana phongdrok le hiram asiga mari laina kaithel phambi singi mihut laisram memana state asida thokliba tangdu leita da phibam amadi irang asida waroisil puraknaba kaithel ima sing su matam gi oiba mateng kaya pangdura lakli adubu irang asi nem thabagi mahutta mafam kaya da kuki militant singna maitai civilians singda nomai kapsil lakpadagi thodok ti lep tan thokli masina maram oiraga namdam asigi samjaraba miyoi kaya gi punsi loikhre maram asidagi asigumba thodok kaya asibu thokpa hantanaba kaithel phambi nubi singna numit mangani sintha lepagi khongjangadu lakthokibani adubu hana kaithel sida phamlam ba haujingna phamkidraba miyoi khrana kaithel phambi gi ming sinaraga sintha lepagi khongjang handokle haina phongdok pada yamna phonokpa du yamna laibak thibani asigumba kaithel pambigi maikhum uppaga thabak tawsi makhata na tawrubadi sabchana thenagani amadi sintha lepagi khongjang asisu handokpa leroi haiki. All local cable operators association Impact TV LCO amadi Impact TV staff singna pullaga khusamnaraga kerak sanatombi high school da hangliba relief camp ta pot chai kya mateng pangkhre ngasi mateng pangkhe polam singa dudi mairoi singi stationery items sing phurit hai mahi ising amadi chip singi Maring Upurup Assembly MUA Maring Students Union MSU amadi Maring Napuya Yinglam MNY na Thawal district ki tongan mafam ahumda hangliba relief camp sing da chana thaknaba polam sing tengwang pikre Hairok Higher Secondary School Lamding Higher Secondary School amadi Wangjing Kodopokpi Sports Complex ta hangdokliba relief camp sing da tengwang polam sing piba aduda saruk yakhiba MUA gi President ke yai memring na hai haukiba megi tang ahumdagi hauraga sathrakhiba tahaidaba uhaidaba irang sei thamoi songna nuaite irang asida laikhidraba singi thawaina mapugi laikolda ingna signa thambiba oirasano ngasi lamda masida hangdokliba relief camp sing asida awat apa leramgani haibagi tengbang polam sing asi pibnate singda khundariba mayamba ama oina tawhum thokpadu tawjabani ima ibel sing thamoi phathabiu me mari dagi hauraga waithau punan baptist church ta nukti nimit khudingi pungkhai ama प्रार्थना तौदना लमदा मसीदा शांति हजिलंगनबा मपुदा थौनिजरी हाइनसु महाना मखाताना फोंगदोखे
Manipur Sahitya Parishad Assam Hojai District Committee Manipur Sahitya Parishad Assam na Gokomigi Mute Singaloina na Hojik Tokleba Irang Asina Maram Warga Bisnupurgi All DC Complex ta Apunba Tengmang Loop Bisnupurna Salariba Relief Camp Talaiba Imung Humudra Mangagda Nasi Selgi Tengmang Pikre Mateng Pangba Aduga Mari Lainana Manipur Sahitya Parishad Assam Vice President Nangwirapam Vidya Babu na Phonokibada May Humdagi Horkliba Irang Asi Urubada Assam ki Hojai da liba Maitai Singna Angamba Sel Khaigat Naduna Maitai Singi Igi Horpam Oiba Lamda Masida Awana Tarba Sing Asida Mateng Pangba Lakpani Haiki Mateng Pangba Duda Manipur Sahitya Parishad Hojai District Committee President